Abazalendo muragana Aho! pesa wagwani bro. Ongea jaje Mungu. Wagwani. Geza hino bayarebe, geza hino. Wayabonye si bro? Apo. Madorari. Abazalendo Bari wahe barajahe. AFC M23 mutwe wa twirwandeho nibo basore dutagiranye mu byishimo byinshi byuko bahawe agahimbaza musi nyuma yuko bamaze imisi mu kazi kataboroheye ku rugamba bahuriramo na leta ya Kinshasa. Abo ngabo ari wo Wazalendo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Nyuma yuko rero babatsisuye bakabakura Minembwe ubwo bari bafashe ko gace ka Minembwe bakabasubiza inyuma nyuma y'uko urugamba rwaye rutaboroheye barwana n'amadrone aza kwica abaturage. Ubu ngubu bakaba barabashubije inyuma. Ibyo rero bikaba byatumye commanders cyangwa se bamwe mu babayobora babaha agahimbaza musiki nko kubashimira ko bakoze akazi katoroshye. Ibyo kandi bibabaza amahanga gumya kwibaza aho iyi M23 ikura imbaraga zo gutunga abasirikare nk'aba, zo guhemba abasirikare amafaranga angana gutya nk'ayo mubonye, ndetse zo kugumya kugura imbunda zikomeye, drone ndetse n'ibindi. Bakavuga yuko uyu ari umutwe ufite abawuri inyuma, cyane cyane bagashyira mu majwi igihugu cy'u Rwanda. Nacyo cyatumye rero ubu ngubu uruganda rwitwa Gasabo Gold Refinery bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States of America, yafatiye ibihano bishya u Rwanda ariko biciye mu ruganda rwitwa Gasabo Gold Refinery. Barashinja kuba bafatanya na M23 gucuruza zahabu zivuye mu burasirazuba bwa Kongo mu bice M23 igenzura. Ibyo kandi bije nyuma y'uko mu biganiro cyangwa ku meza y'ibiganiro hari harumvikanyeho ukumvikana ndetse n'agahenge, ariko ibyo bikaba bisa nk'aho biri kugenda bikendera. Ubu ngubu ubundi bari bumvikanye igihe cya gahenge kagera ku mezi abiri, ariko ako gahenge mu gihe kataramara n'icyumweru ubwo twumvishije intambara yo muri Minembwe itangiye. Ariko nanone murabizi yuko hashize igihe kigeze ku byumweru nka bitatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikuriyeho ibihano u Rwanda yari yarufatiye, none dore ibindi bihano bishya biraje. Ibyo rero nibyo bituma ino ntambara cyangwa se iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Nord Kivu na Sud Kivu, bivuga yuko itari hafi kurangira. Ariko nanone u Rwanda ruhora ruhakana ibyo birego, dore ko babashinja yuko ngo M23 itunga cyangwa icukura amabuye y'agaciro, hanyuma rero yamara kuyacukura ikayohereza mu Rwanda, hanyuma u Rwanda rugafatanya na leta ya Kongo cyangwa se M23 kuba bakwambutsamo ayo mabuye y'agaciro bakajya kuyagurisha mu bindi bihugu. Ibyo kandi byatumye hari n'izindi nganda zikorera mu Rwanda zitunganya amabuye y'agaciro bafatiye ibihano. Tuza kuba tugarukaho mu izi nkuru zacu zose uko tugiye kuba tuziva imuzi n'imuzingo. Ariko munyemerere nanone ndaza kugaruka ku inkuru y'u Rwanda uko barufatiye ibihano. Mbanze nkubwire yuko u Rwanda rwafunguye umupaka wa Kongo gake, ntago rwafunguye umupaka wose, by'umwihariko ngo abantu bose batagere kugenda kubera ikibazo cya Ebola gikomeje cyane cyane i Goma. Ariko umupaka ubu ngubu wa Gisenyi Goma ushobora kuba ngo wafunguwe, ariko hakaba harebwa impamvu, zimwe mu mpamvu zikujyanye ndetse n'igitumye ujyayo. Ariko abaturage bamwe bakaba bagumye gusaba yuko umupaka wafungurwa, ariko ngo ari umwe mu mupaka ukora ubucuruzi yaba ku ruhande bw'u Rwanda no ku ruhande rwa Kongo, aho muri Goma naho M23 ku munsi w'ejo yatwitse ibirindiro bya drone z'Ababiligi muri Minembwe cyangwa muri teritwari za Minembwe.
Ni iminsi ishize uru rugamba ruri kubera muri Minembwe rukomeye, ariko aba basore ba AS/M23 umutwe watwirwaneho ku munsi w'ejo bakoze operasiyo, navuga ko tuza kugarukaho uburyo bwimbitse tukabibabwira, dore ko bakoze operasiyo n'ubu ngubu amahanga akibazaho, hanyuma baragenda bafatirayo ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC ndetse na FDLR, bose bafatirayo hanyuma batwika ibyo birindiro, dore ko ari ibirindiro navuga ko byari birimo drone. Iyi ni Munara TV, ukunze ibyo dukora kandi subscribe, hanyuma ufungure n'inzogera. Ni amakuru menshi kandi yizewe tuzajya tukugezaho. Yes, reka nongere ngo ikaze wowe udahwema kubana natwe, ndetse wowe wakoze subscribe hano kuri Munara TV, umuntu w'agaciro, umuntu w'umugabo, mpora mbigushimira umunsi ku wundi. Nagutindiye, reka nkomereze amakuru yacu, ariko munyemerere noneho ntangire aya makuru kuba aya makuru atugezeho mu kanya. Muri Minembwe murabizi ko hamaze iminsi hari intambara idasanzwe, cyane cyane ku ruhande rwa AS/M23 barwana n'igisirikare cya FARDC, FDNB, ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo ndetse na FDLR. Ariko updates itugezeho baka kanya turi gukora ikiganiro nuko umutwe watwirwaneho bamaze gufata akandi gace mu Kanyanza, tukaba tubagezaho ngo nakahe ndetse tukababwira nuko byagenze. Hanyuma rero murabizi yuko ubundi hashize iminsi igisirikare cy'u Rwanda, bamwe mu bayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda ba RDF ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda n'igihugu muri rusange rufatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko hadaciye kabiri twumva ngo nanone ibyo bihano byavuyeho, bikuweho nanone na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma bavuga yuko ubwiyunge noneho bwaba buri kugenda bujya mu bikorwa, dore ko bari bavuye Washington DC ubwo Perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yahuriyeyo na mugenzi we Perezida Tshisekedi Chilombo Antoine Felix, bagasinya amasezerano y'amahoro. Bamwe mu basesenguzi batangira kubona ko byibura ibintu bigiye kujya mu bikorwa, ariko nanone rero ibihano bikivaho nibwo Tshisekedi yarize, cyangwa se navuga yuko yongeye kurekarama, avuga yuko u Rwanda rukomeje gukora ibikorwa byo gushyigikira AS/M23. nk'ubu ngubu amaze gusohoka indi nkuru ivuga yuko u Rwanda rumaze gufatirwa ibihano, ariko biciye muri kampani cyangwa se mu ruganda rucukura amabuye y'agaciro rwitwa Gasabo Gold Refinery. Ni uruganda rucukura amabuye y'agaciro ndetse rukayatunganya. Urabizi ko ubundi mu Rwanda tugira amabuye y'agaciro, ibyo rero bikaba bije bifatirwa ibihano urwo ruganda, ariko bavuga yuko ngo urwo ruganda rukorana n'umutwe cyangwa se nabo bitwa umutwe witwaje intwaro wa AS/M23. Bavuga ko rero bakorana mu buhe buryo? Bavuga ko AS/M23 icukura amabuye y'agaciro mu bice igenzura Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, hanyuma rero bakohereza mu Rwanda, hanyuma urwo ruganda Gasabo Gold Refinery rugatunganya amabuye, hanyuma rugashakira n'abaguzi amafaranga avuyemo ngo rukayohereza AS/M23. Nibyo ngibyo bari gushinja urwo ruganda, ariko nanone isi yaba ku ruhande bw'u Rwanda cyangwa Leta y'u Rwanda nta kintu irabivugaho. Ariko amakuru dufite nkatwe Munara TV nuko u Rwanda ruhora ruhakana ibyo birego umunsi ku wundi. Hanyuma nanone ku munsi w'ejo nibwo abasore batwirwaneho bakoze operasiyo idasanzwe, bafata imbunda zirasa cyangwa zirasa bucece, arizo zizwi nka Sairesa, bajya bakora operasiyo mu masaha y'isaa 9 zishyira saa 10 z'igicuku, baragenda batwika ibirindiro
by'ababirigi byakorerwamo cyangwa se byabikagwamo drone muri Minembwe ari nazo zazaga kurasa abaturage. Ni operasiyo navuga yuko bamwe mu basesenguzi batangiye kuvuga yuko ASM 23 itari kiri yindi ya kera, ahubwo ubu ngubu noneho isa nkaho yavuguriye imikorere, yewe iri no kwivuna umwanzi bucece buguru ntege. Hanyuma kandi mu yandi makuru tuza kuba tugarukaho nuko ASM 23 ubu ngubu iri yamaze gufungura umupaka, ndavuga ku mupaka wa Goma n'u Rwanda, ariko nanone hakaba hari kugenzurwa ikikujyanye, basanga ari impamvu zihutirwa, hakaba aribwo bakurekura ukagenda, mu gihe abaturage batuye Gisenyi no ku mupaka wa Goma bagumye gusaba ko umupaka wafungurwa by'umwihariko, dore ko ngo ufitiye abaturage akamaro, yaba ku ruhande bw'u Rwanda no ku ruhande rwa Kongo. Mu yandi makuru tuba tugarukaho, mu yandi makuru yacu rero tuza kuba tugarukaho nuko ASM 23 ngo iri mu bindi bidasanzwe byo kuba yatangira. Ntujye kure.